شوان هجا بولتنا دمجمع شش ایواره جی آزادی روجاوی کردستان زی جوارا پیشکش کم و به وینو چه دست به بولتنا خواه بکن. سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی به بنای روجا جهانی یا پنابران گوت که ده پیشگیری پنابر و دربدران ده بردوام بن و داخواز جواک نافدولتی کرد که به حریم کردستان را دوی درباره ده عالی کار بن. مسرور بارزانی دروژا جهانی پنابران ده دبیجه اوید پشتگیری پنابر و دربدرین کل سرخاک حریم کردستان دجین بردوام بن. داخواز جواک نافدولتی کرد که پشتگیری حریم کردستان درباری پیشکش کرنا آلیکاریان ده بکن. سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی ده روژا شمیه ده تویتکی دل سرو پلاخویا تایبت به بونه روژا جهانی پنابران ده تکس کرد که حریم کردستان و ده آلیکاری و پشتگیری پنابر و دربدرین لسرخاک کردستان دمینن بردوام بن. آماجه بگرنگی آلیکاری نافدولتی جبو حریم کردستان درباری هجماران مزن یا پنابر و دربدران جی کره. مسرور بارزانی گوت حریم کردستان ولاتکی آرام بو جبو 1,1 ج پنابرین کردستان سوریه و سوریه بگشتی و دربدرین عراقی را. او دید پیشکش کرنا آلیکاریان ده بردوام بمینن. سروک حکومت حریم کردستان دروژا جهانی پنابران ده گوت جی که اول بیرا جهانی بینن که آلیکارین مروواهی جبو پنابران پر گرنگه بطایبت جبو به آرامی و سلامتی و گرندورین خواه. دوان چند سالین بوریده حریم کردستان جهوار دردورا 2 میلیون پنابرین که بسدما شهر سوریه جه روشاوای کردستان و سوریه در بازی حریم بون. هر وها دربدرین دورین جداین عراقی و دورین کردستانیین جه در و اداره حریم کردستانی جی. هر ددما ایریشا ترکیه و گروپین چکدارین اپوزیسیونا سوریین پشتوانی کری جه ترکیه لسر باجارین کردی لکردستان سوریه و دربدریا به هزاران جوالاتین روش آوای کردستانی جبو حریم کردستانی که برنگه کی بلز هجمار کامپ لسینور پاریزگاه دهوکه جبو پیشوازی آوان جعالی حکومت حریم کردستانی و هاتن آوا کرن. شاندک جه سرکردهاتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سردانا پارتیا یکیتیا دموکرات آ کردستانی لسوریه لأوفیسا و یانو لباجار قامشلو یروجاوای کردستانی کر و پیروزباهی پیشکشی وی کرن. دو روژا شمیه شاندک جه سرکردهاتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی به سرکردهاتیا محمد اسماعیل برپرس بریوبر یه پولیت بیوریا پدکسی سردانا پارتیا یکیتیا دموکرات آ کردستانی لأوفیسا و یانو لقامشلو کر و پیروزباهی خواه آراسته سکرترا و فصل یوسف و همو کادر و اندامین و کرد. لباجار قامشلو یروجاوای کردستان به بجدربونک جماوری و هجمارک جه کسایتین سیاسی پارتیا یکیتیا دموکرات یا کردستانی لسوریه اوفیسا خواه روژا اینه وگربو. امیداری گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی ده جوینه که لدارخست پشتره داخوانیک بلاف کرد. ده داخوانیه ده بحثا مجارن کردی و کردستانی و سوری کرنه. ده رولا سروک مسعود بارزانی ده پیشگیری یک هلویس کرنا کردی بلند نرخاندیه. هر وها بحثا بن پیکرنن که لحرمین عفرین سریکانی و گره سپیده کریه و بانک آراسته جواکا ناف دولتی کریه که وان بن پیکرنان راوستینن و خلکی و جارکتن وگرینن سر حرمین وان. امینداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه پشتی کو جیوینا خوایا کو 18 حزیرانا سال 2020 هاتبول درخستن به داوی آنی داخوانیک بلاف کرد. ده مجار و بابتن کو هاتنه گوتو بیش کرن دانا خویا کرن. ده داخوانیا امینداریا گشتی یا انکسه ده هاتیه کو جیوین لسر روشا سیاسی لولیت و راوستاندنا کار کمیتا دستوری جه چند حیوان و جبر هشکبونا رژیم و نامادابونا و جه دیتنا چاره که سیاسی داکو کریزا سوریه کو باندورا خواه لسر هر وارکی ده جیانا ولاتیان ده کریه به داوی بینه راوستیا. نخاسم داکتنا قیمت لیره سوری لهمبر بلندبونا نرخ دلار امریکی باندور کریه. کود انجام ده نرخ هر تشتکی بلند بویه و بار پیدا کرنا دابار جیانا روژانه گرانتر کریه.
هروها در انجام جه جیبجیکرنا یاسaya سیزار لسر گل سوریه بیکو جواتا نافدولتی تانها به ریکاران رابه و ایش و بارن ولاتیان سفک بکه بحث کریه. انکسی آنی زمان کود جیوینه ده بشداربویان جه آلی نافدولتی و رخصتن مافی مروفان بانکر کو برولا خواه رابن و خدمتگزارین هاورچونه ده دمک نزیک ده پیشکش بکن و گواجو فشاره لسر رژیم بکن که به چاره سیاسی لگور بریارن روا یه نافدولتی گریدای به سوریه و رازی ببه. لالیه که دن ده جیوینه ده دخواست جه اپوزیسیونه کرکو چاره که جه ناکوکین خوره ببینه و شکار خوره ده براونی کرنه ده بر ارمانجن شورش سوریه والا بکه و ایش و آزارن گل سوریه جواکا نافدولتی را و گویزه. د جیوینه ده تکازی لسر برداومیا انکزه جه هلوستین خواه ده یکبونا دسته دانوستاندنان سوریه و الهفکرنا پیکاتین ویده دا کو خوشکرنک دناوا ریزن ویده چه ببه کر و کارو کدن انکسه دوی درباره ده بلند نهاتن نرخاندن. لالیه کدن جیوینا امینداریه در انجام دانوستاندن نها به پارتین یکیتیان اجتماعی یا کرد و داخویانی هفبش کد 16 حزیران ده به سرپرشتی امریکا هاتوبو درخستن نشان پیکرن و به ارینی گهشتنا جنرینک سیاسی هفبش لگو رکفتنا دو که وکو بنگهک جبو دست پیکرنا قناغ دویم و جیبجی کرنا هفپاریا که راستقینه و وکهوی دوارین دسالاداریه و مجارن لشکری و آبوری ده بلند هاتن نرخاندن. لالیه که دنجی بجداربویان لسر هلوست نرینی یه جهن کساتین اپوزیسیون درکتن راوسیان و تکز کرن که او نرین و هلوست خدمتا سوریه ناکه و تجاری جی نابا ریگر جی برداومبونا دانستاندنان دا کو بگهن رکفتنکه گشتی لسر بنگها 22-54 هروها دانینا تکیلین باش به هر آلیه که اپوزیسیونه را ین کو باوریا وان به دموکراتی و مافی همو پیکاتایان هیا. هروها بانگا دانینا تکیلین باش به ولاتن جیران را لسر رزگرتنا به هفگوهرتی هروها بانگ لهمو سوریان کر کلشونا کینو نباشیه دست خواه لبر دامازراندنا باوریه و هفکاریه و پیک و جیانه دریج بکن و کار لسر آواکنا سوریه که دموکرات یک گرتی بکن. لسر بن پیکرنین تند و هولین گوهارتنا دموگرافیه ده درمافه هرمن عفرین سریکانی و گریسپی ده امیداریا گشتی یا آنه کسی او بن پیکرن شرمزار کرن و دا خواست جواکا نافدولتی کرکو برولا خواه رابه و وان بن پیکرنان راوسینه و کار لسر وگراندنا در بدر و وگراندنا مال و ملکین وان و قرابو کرنا وان و رادست کرنا وان هریمان جبو خلکی وی بکن. امیداریا گشتی یا انه کسی بریاردا کورولا انجمن دناوا گل ده چارچوویا کارین و شیانین خود رابه و پیوندین خواه به پیکاتین اولی و نتویره بهیز بکه. ده داویا داخویانی خود هلوستا امریکا و گهدانا وی به مجارا یک هلوست کرنا کردی و بلاف کرنا داخویانی که به زمان کردی بلند هاتن نرخاندن. کوکا گاوا که دیروکیه بر به جیبجی کرنا هفاریا گل کرد پیشروجا سوریه ده بناف کر کودریا پروسیا سیاسی ل جنیو وره چارسر کرن. هروها رولا سروک مسعود بارزانی لسر پیشگیری خواه جدانوستاندنین درباره یک هلوست کرن و یک ریزیا نافمالا کردی بلند هاتن نرخاندن. لی روژاوای کردستانی لدورن دبن کنترلا گروپین چکداریین به سر ترکیه و گروپ چکدار ده دزی و تالان کرنا مال و ملکین خلکی ده برداومن کو لهر یک جه گندن داس و عصبه گروپین چکدار دری و پنجرین مالین خلکی ده دزن. جنه جوتمها بوریوه لهر یک جواجارین سریکانی و گریسپی گروپین چکدارین به سر ترکیه و دست ببن پیکرن و تالان کرنه ده در حق ولاتین دوری ده کرنه. جدارین خواجهی راگهاندن که گروپین چکدارین به سر ترکیه و لگوندوار سریکانی دست دانینه لسر برهمین گنم ین ولاتین گوندین دست لگوندوار روشلات سریکانی که برهمین چاندنی آوان دفروشن بیکل و خودی زویه و گرن و بهانه زکاة گوشمک جپره جخوره دبن و یدن رادست خودی زویه دکن. هر ده همان درباره ده گروپین چکدارین به سر ترکیه و لهر یک جگوندین دست و عطیه دری و پنجری مالین خلکی دزن. لگوری جدران که هر هفتی ولاتین دوری گوشمک جپره ددن گروپین چکدارین به سر ترکیه و دا کوان رازی بکن و خواجه کریارین وان بپاریزن. هر وهاو لگوری جدران که بری چند روژان لگونده الدبس لروشاوای باجاروک تلتمری لگوندواری حسکی گروپین چکدارین به سر ترکیه و ایریشی وی گوندی کرن و مالو ملکین خلکی تالان کرن. نهی جوتمها بوری افروجا ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستانیه ایشو آزارین خلکی لهر یک جواجارین سریکانی و گریسپی دست فکرن. کودن جامایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستانی در دورا 300,000 جوالاتین دوری در بدربون و به شکل دبستانان بجیبون
و زەحمەتیە دژیانە خۆ دەتبینن و yên biryardan li ser mal û milkên xwe bimînin niha ji ber kiryarên grûpên çekdar rehetî xwenîzîkê dil û hişê wan nake. لسر داخویانیا امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه می بهتر راوستن از بری خوب میوان خو برز حسن رمزی برپرس راگاندنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه ج باجر قامشلو با وای کی زندی لگلمنه دم باش برز حسن اما بهتر لسر داخویانیا انا کسی راوستن و بحثا گلک مجارن کریه لیتشتا گرینگ تدا رولا سروک مسعود بارزانی و بلند نرخاندیه و سپاسیا ویکریان خوازن تو بهتر جمره بحث بکی رولا سروک مسعود بارزانی د مجارا یا کلویس کرن و یا کریزیا ناو مالا کردی یا کو دوی داویه ده هاتو بو امضا کرن یا امکان بیجن امضا کرن یا جی تگیشتنک چه بو رولا سروک مسعود بارزانی دوی مجاری ده اون چاوا دنرخینن من دستێکی دنباش شتەرە و شتەمەژەوانی هێژارە دەخویانی پشتێک و جواتە ئەمینداریە گشتی کوردی هاتیدانین لەسەر گەلک بابەت و خاڵە ئاخوین و نەرخاندن ژوا دیتنێک و هاتن کرێن یعنی ڕشتێک و سەر ئاخوین ئەو تێگەیشتن و لەفاتنە دەستپێکی یاکوت نابێتێ وەسیقە تەفاهم نابەرامە و پێدێ و پارتیên سەرێک و خۆکرین پارتین یەکیتیە نیشتمانی یەکیتی بێگومان جەناب سەرۆک مەسعود هێلگرێ خەتیرە پرۆژێ نەتەوەیە لە هەر چاپارچەی کوردستانê ne tiştekî dûr e li gor kar û xebata serokê hêja ji ber wê yekê jî em wekû Encûmena Niştimanî Kurdî Sûriya de me bîr û bawerî aniye birêbaza kurdayetiyê birêbaza berzaniyê nemir û em li ser xebata xwe li ser vê rêbazê dişopînin heta ku mafê miletê Kurd bihê mafê xwe rawa ji ber wê yekê jî ev têgihiştina ku navbera me û pêdê û partiyên ser ve Cenab-ı Serok ne îro ji destpêka krêzasû ji 2011 heta ne îro şêweyekî rastaqîne serpiriştiya gelek lev hatine mekiriye yek ji wana dihok hewlêra yekê hewlêra diduwa dihok ve îro jî ev têgihiştina ku ma pêkanî qonaxa diduwa gihawîne ew lev hatine dihokê ya ku serpiriştiya Cenab-ı Serok hate pêkanî û hate emzakirin li bajarê dihokê ji ber wê yekê jî em Cenab-ı Serok dibînin wekû kilîla vekirina çareseriya siyasî Kurdî her şaparca taybetê Kurdistana Sûrî wê yekê jî em spasiya karê wî û xebata wî dikin piştgiriya wî ji mafê miletê Kurd Sûriya de Cenab-ı Serok mesayetî evdar û derîne xemxerê miletê Kurd e ji ber wê yekê jî dema ku em wekû miletê Kurd Sûriya de em dibînin dayê levhatinê digihê ba destê Cenab-ı Serok em dibizanin ku tevgera siyasî mafê miletê Kurd derekî aramî û eman de wekû bi erebî ji benteqet eman de ye ji ber wê yekê jî me wekû Encûmena Niştimanî Kurdî me spasiya piştgirî û piştevaniya Cenab-ı Serok kir di vê levhat û têgihiştina navbera me peyedê û partiyên ser be. Bele. Brez Hasan و amaja bi rola Amerîka jî kiriye. Başa berjewandiya Amerîka di vê yekelwîskirina navmala Kurdî de çi ye û dema ku daxuyaniyekê bi zimanê Kurdî belav dike ev çi watayê dide? Bêguman diyara li ser astê cîhanê Amerîka îro ew siyaseta cîhanê dibirsivîne dizeyne krîza Sûrî jî yek ji krîzê nêvdewletiya gor biryarê Cinêfê û biryarê Encûmena Yekîtiya Nêvnetewî دو پنجی چهار یا کدوم سبرا امریکا و دولت زلهز هاتی بیک آنین امریکا دفنا وکو ملت کرد ام دزانن فاکتر سرکا
جبو یەکیتیە و یەکرێزیە نەڤمەلا کوردی هەکا پشتەوانی کنێ دەوڵەتی نەبێ ئەم وەکو ملەتێک کورد وەکو تەبگەرا سیاسی و ئەو یەکرێزی و نەچێ سەری نەمازە بنابەرە مە و پەیادەدا ژبەرکو ئەو گۆمان و ئەو سیقەت براستی نەبا بوو ژبەر گەل لە کریارەی خراپ دەرحەقی مەدە و دەرحەقی تەوادر و لایەنگری ئەنجومانە نیشتیمانیە کوردی هاتوویەکانین ژبەر وەیەکیژی مەدیت دولتك يعني هيزك وك امريكا وك دولة امريكي لما كون سرپرشتيا وبي افغانستان جمال جهاز فاسيه وباش ترخين وبيشروجا كردي دا جرسريا سياسي دا يا سوري بشتي و هبونا كردا وبيكانيه ما في ملت كرد اشتفانيا نيب دولتي وبتايبتي امريكا وبيكوري جمال جهد دمكي بالكيشا دمكو مالفرا فرمي یا بالوسخانه امریکی الشامی بپسی زمانه و تیگهشنه درخه و دیار که بیجه تیگهشنه کی دیروکی گاوه کی دیروکیه جمع ام دبینن کو پشتوانی امریکا و هر وها پشتوانی کردستانی سرپرشتی جناب سروک افغانستان ما امی بجدي سر بسكن وهم بينن ان شاء الله انا بقينا خونا غداوي وامي مزبينيه جبنا ملاتي خروجه كجروجه لسر بنقها فكرنا دهوكي ومزبيني بدنا ملاتي خوك ملاتي ماجي وكا حميم ملتا بجيانك خوش وبختور برباص بكي وملاتي ماجي بهما في خيراوا بله برز حسن قناغ دويام ديارة وكان قدس بك يان هيجي نعطي دس شانكرن جريدايا جبر كردستان يكون عندكن برامو وفاتين يكيان اجتماعي بسرپرشتيا امريكا وافسكي ديار وداخلي داتا حتى قلتن ما بشتي او ويدر فتوي قنا غيب بين بشتي واليام روبات سفير ولا روبات برز شو امريكا او دوسي ودانستان يكون بابدورة كانوا ترى ما وقت جمعنا اجتماعي ما سفاسية جنابي ويجي كده قال لك ماندوبو بي ما وياكو شارم هذا لسر بن سيبراوي ده افغانستان هذا كرن ودوس تكي ملتي كرد واما كو ملتي كرد وكو انجمان اجتماعي كردي او سفاسية جنابي سعادة السفير جدكن وليام روبات وتقريبا بيتي جيشني بكين دي قناغي أنا هبيا وناغا دوا لسربنجها نفكرنا دهوكي أنا هبيا أمريكانا هنا ودما أوي تشروجي ويبيك بينن لكن بربص قناغا دوا جي لسر كاري إدارية شو أم كوبيا بيك بينن وأم بربص من كاركي راستقينة بهفدورا شركة راستقينة وهروها لسر خاله لشكريش ياكو بنقاد هوكي دانيا يان امي بنابكي لشكري بيك بين ياجي بنسها فرمان بركي باش بهفدورا امي براخا وملاتي خلبي بارزن بهما هنجي شراكه حقيقي بمكان دبليوج بله برز حسن لسر بن بيكرن عفرين وغريسبي وسريكانيه و داخلانيا خدا بانك اراسته جواكا نافدولتي كريه حتى چه آسته چه قناغه جواكا نافدولتي ده به هاورا وفا ورا ايرو روشاكو عفرين وغريسبي وسريكانيه رادرباسلي البرد ديارة لدفمة هذا لفهاتمك نيف دولتي بو بازارك سياسي بو لسر دبرين كردي ما زعرتين ودبري غريسبي وسريكانيه بله ايرو روش لسر دستي وان ايزن چاكداري كو ايرو هاتن بدرباسبونا ودماكو هيزي تركي درباسبون في دبرين اف هيزي ها قلك تشتي بن بيكرنا ما في مروفا بن بيكرنا كشتين وتالان كرن ودزي ورافاندن وقال لك زبيه خلكي رو دستي خداني سر ملكو مال خلكي دستي خداني سر هذا الجنة جهه شهر مزاريه ما تشي دانوستاندن يعني تشدي تنيكو مكرن بلايين نيف دولتي امريكا بقرا حتى اني بقينا دولتها تركي وياكل لايين بحيوان ديدار بكريزا سوريرا ام سربي اخبينا ما جار سري ام دبينني يا بنجاو او وايرو
إدارة كوريتي كانين كوري دبرش بيكاتن عفريني وسريكاني وجريسبي أو إدارة خبكن أو هروها درفتي بدنا ريخصنين في دولتك ورن ويدكارو خباتي بكن وهروها كارن إغاثي وقحداني بدنا ما في مروفا جبو أفهز دين شكدار نما بن بكرني وهرني ديموغرافي بكن ويا ديجي ما داخواس كريا أبهز جدبرين كردي جباجارين كردي جندي كردي دركبنا جهيك جوارة بيويست إيرو روج يا جرينج أوا إدارة كوريتي كانين أو إدارة وريتي كانين كوري دبري ملتي ما كرد دبرة عفريني وجريس بيوادا ويا هري جرينج الباما ماج أمريكانا وش دولتي بيوانديدار خستيا چه کسی کو ایرو بوی پنابر و در کتش عفرینه و جواد برای کردی کو ایرو بنسه برای لشکری رژیما ترکی ده و واه هزی چکدار ابسروا افکس رجوار خوش بکن زمین خوش بکن افکس یو بگر سر ملک و سامان خوا و قربو بکن و نما ایش و آزارات ببینن لیبله وکم متکس کری و کم دیار کری دفن عفريني وستجريسبي وسريكانيه اف در باسبونا تركي وهيزين مسربا بأريكرنا دولتي انزل هيز نماسا روس وامريكا مجواجي خستيا بروشي ساز بكن وبهلن ملتي مجي الويدي ارام بيجي وجانا خوش بترباص بله داوي برسيار برز حسن دسبيكا داخلانيا وخدها يا أميداريا أنا كسي وبحثا ياسايا سيزارو باندورا ويل لسر ولاتيان كريا باشا برس أوا كما أف ياسا بهتر باندور لسر ولاتيان كرتفيكو أرمان جويا ساركا ريجيمو برپرسن وينا بيقومان ياسا خالق ودانين أف خالقني رجيم سوري نچار دکه جبو برای خود چاره سریع سیاسی و جبو گفتگو ابو ایو بنسه برای یو نه هات پیک بریار پیک انینا برای خود دینا یا دی کسن سیاسی گرتین سیاسی ورن چاره میسا ور دیار کردن ورن بردان بهلن ریخستن نف دولتی یه غاسی درباس من حمود ورا بهلن کس بنابر چند هندرو تا چیش در وگرنا سر ملک و سامان خود همو پارزگین سوری دا وکو یاسا امنا برای رژیم دده چاره سریا سیاسی و تشتی گلکی جمره بالکیشا و مفاوی جواره کرنه لیبن رژیم سوری رژیم کی گلکی زیرکا دده درباره دا برای بهترین برای وی اصای دایا وارکی آبوری جبر وی کجیم ليرة سوري برامبري دولار أمريكي قال لك ذاكتيا روشة ملات تبعي وتايبتي دبرين كردستان سوري روشة كي آبوري قال لك بواز درباس به ملات بريشان جبركو كس قحداني الباكسا في ملتيناكي جبلاين دولتي با وهروها وإيرو إدارة كوبيا دي بسيخو آباكري جبروه كيش دواق فتوقوه كو مذكرن بنسي مرا أمريكي دا ما روشا آبوري يا دبرن كردستان سوري وكو دوسيه كي مرادستي جناب وليام روباكر وأوجي بخورا بر وكو دوسيه كي باكل ولاتي فقدانستان يمكن شاوة كاربن آریکاریا بیملتی بکن مج باجه آبوری یا سیزر پشکیج ما سر مسئله بکن یا جمجی دور بکن. بله. گلک سپاس برز حسن رمزی برپرسی راگاندنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه جباجر قامشلو تو میوانیم بو. گلک سپاس جبو باشتر بناته. لباجر عفرین روجاوای کردستان تقینک هاتا رودان ده انجام ده قربانی کتن. جدارین تایبت جباجر عفرین گوتن کو دمجمیر دنگ درنگی شوا بوری تقینک لطاقه ولایت اتوسترادا روج آوا لنزیک نخوشخانه درسم لناواندا باجر بریا اتومبیل که بمبرشکری هاتا رودان. جدارن اشکره کرن کو ده انجام و تقینی ده هجمارک ولاتین سیویلین کرد بنا قربانی دناو واندا زاروک جی اکثر جیانا خواج دستا ین دیجی جبو نخوشخانه هاتن وگواستن سرباری زیان مادی ین گشتن مال و ملکن ولاتین کول و دفره.
گروپên çekdar di bilpêkirinin xwe de li herêma Efrînê berdewam in. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê duh roja şemiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku çekdarên Grupa Feyleq Şam du welatên Kurd yên Efrînê girtin û li wan xistin. Ew eşkence kirin ji ber ku bi zimanê Kurdî diaxivîn. Her du welatên Kurd yên bi navê Mihemed Şêxo, İbrahîm û İbrahîm Şêxo ji gundê Durakliyê yê bi ser navçeya Şeravan e. Rêxistina mafê mirova diyar jî kir ku çekdarên Grupa El Sultan Süleyman Şah ya bi ser Grupa Emşad ve $200 Amerîkî jî li ser malbateke Kurd li gundê Kaxrê yê navçeya Malbata beramberî mana wan di gundê li ser wê malbatê sepandine. îro li seranserê Sûriye ezmûnên Pola Bakalorya bi her du beşên xwe yên zanistî û wêjeyî dest pê kirine û xwendekar berê xwe dane navendên pêşkêşkirina ezmûnan ji bilî xwendekarên bajarê Efrînê ku ew bi tenê jê pêşkêşkirina ezmûnan bêpar mane ji ber rêgirîkirina grûpên çekdar ji xwendekarên Efrînê re ku rê nadin wan berê xwe bidin bajarê Helebê û ezmûnên xwe pêşkêş bikin. îro yekşemê rêkefta 21 heyva 6 2020 li seranserî Sûriyê ezmûnên Pola Bakalorya bi her du beşên xwe yên zanistî û wêjeyî dest pê kir û xwendekar berê xwedan navendên pêşkêşkirina ezmûnan. Îro serê sibehê bi hezaran xwendekarên devera Cizîreyê Rojavayê Kurdistanê berê xwedan navendên pêşkêşkirina ezmûnan li her du bajarên Qamişlo Hesekên Rojavayê Kurdistanê. Lê xwendekarên bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê rêgirî li wan hate kirin û rênedana wan ku berê xwe bidin bajarê Helebê û ezmûnan pêşkêş bikin. Nûçekanê me ragihand ku xwendekarên ji her yek ji bajar û bajarokên Dêrek, Girkêlegê, Rimêlan, Çilaxe, Tirvespiyê, Tilkoçer, Tilhemîs, İlhol, Tilbrak, Amûdê, Serêkaniyê, Dirbêsiyê, Aborasên, Tiltemr û Şedadî û Mergeda berê xwedan her du bajarên Qamişlo Hesekê da ku ezmûnên xwe li wê derê pêşkêş bikin. Nûçekanê arkê daxuya kirin jî ku li bajarê Qamişlo bi taybet beşê ku hat bin kontrola rejîma Esed de ye navendên ezmûnan ji aliyê rejîmê ve hatine dest nîşan kirin ew jî li çargoşeya ewlehî balafirxaneya Qamişloya navdewletî û gundên li jêr kontrola wê wekû bajarokê Tilhemîs û gundawarên Qamişlo. Heroha li bajarê Hesekê jî bi heman şêweyî navendên ezmûnan li bajarê Hesekê yên li jêr kontrola rejîma Esed de hatine dest nîşan kirin ew jî çargoşeya ewlehî li Hesekê ye. Li serê bêpariya xwendekarên bajarê Efrînê ji pêşkêşkirina ezmûnan ji derek taybet ji arkêra ragihand îro dema ku xwendekar ji Efrînê derdiketin û berê xwe didan bajarê Helebê da ku ezmûnên xwe pêşkêş bikin. Li ser rêya Efrîn Heleb grûpên çekdar rêgirî li wan dikirin û rênedana wan ku biçin Helebê da ku ezmûnan pêşkêş bikin. Ew jî bi hinceta ku nabehûn ezmûnên xwe li navçeyên li jêr kontrola rejîma Esed pêşkêş bikin. Hemanê jî derê da zanîn ku bi tenê rêya Efrîn Helebê ji alî wan grûpên çekdar ve têne girtin û rêgiriyê li xwendekarên bajarê Efrînê dikin da ku ezmûnan pêşkêş nekin û ji ezmûnan bêpar bimînin. Lê rêya navbera Minbic û Helebê de li pêşiya xwendekaran vekiriye û bi serbestî berê xwe didin Helebê da ku ezmûnan pêşkêş bikin. Ji alî xwe ve Wezareta Perwerdeya rejîma Esed de ragihand ku îsal bêhtir ji 251,000 xwendekarên Pola Bakalorya bi her du beşên xwe yê zanistî wêjeyî heroha amadeya şerعî û pêşeyî ezmûnan pêşkêş dikin ku îro roja yekşemê rêkefta 21 heyva 6 dest pê dike û ta 14 heyva 7 2020 bidawîtê. Li ser mijara Efrînê û binpêkirin û teqînên ku li wê derê rodidin ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe birêz Cumert Hemdûş ew jî rojnamevan û çalakvan e dembaş. Birêz Cumert me dît ku duh teqînek li taxa Vêlat ya Efrînê hata rodan pirs di vir de ew e ku heta niha hîn jî zincîra teqînan bi dawî nehatiye hîn jî berdewam in. Aliyên li paş van teqînan kî ne? بله دم باش وکن زنان تسپیکه کو عفن کتیب داگیرکرنا ترکیه حتی رجایی رو اف زنجیره تقینا بردوام العفرینه تیکرن امکارن بجین اف تقینا تیکرن بر سیارتی که سوریه حکومت ترکیش برکو او سالت داره که داگیرکر العفرینه لقلوان او گروپین چقدار کو العفرینه کنترل کنو عفرینه تعلام دکن هرچه بن پیکرنک عفرینه بیکرن هرچه تقینک عفرینه بیکرن بگشتی او دکاوی بر پرسیارتی وان هر دو آلین نافوری
ارمانجا وان چیه برز جمعرت تما کو اف تقینین بردوام لهرم عفرین رو دادن ارمانجا وان چیه قالوا دخوازن کرد لوی داره مانه جارا کدن و یعنی هرم درکفن او ارمانجا ارمان نتنه او ارمان تنه ارمانجا یا سرکه جوانه کو کردن مانه کردین هی العفرین مانه او جی درکف کسک عفرین نمانه نمینه جبر به زوداری سروان زیاده ده ارمان نتنه او کارم بیشن ناگوکی نابا گروپ چقدر خوب خدا شده مجبر به تقین افتقین العفرین رودن عند بینن جارنا گروپ چقدر نرازینه هر لیبیا هنگ جوان گروپ چقدر نرازینه و هر لیبیا جبر به تقین العفرین چه دکن تقین بلانکرینه چه گرینه کنه کجبر لپیش ترکیه پیش تابین خلقی بیشن ناخذ العفرین در کم جبر او لهی العفرین تنایا جبر به ناخذ هر لیبیان چه کدی جبر به تخاذ العفرین ببینن ل بگمان ترکیه هر چیز زانه افتقین العفرین رودن کل تشوانه و چوا دروازی نب عفرین دادن چوا تیپیکانی بله برز جمعرت اگر ام براوردیه که مقارنه که نوبر عفرین و باجار دنین کو دبن کنترولا گروپ چقدار و ترکیه دبکن وکو عزاز و بابه و مارع و جرابلس همان بین پیکرن لوی داری جی تنه انجام دان یان بتنه عفرین پاراوی بهتره خب برای هر دشت نقطه عفرین باجار جدید من کنترل ترکیه دا براورد بکن بر صدمه كسرته أو جيكو العفرين تكاتيه جهية جبت تكاتين عزاز وبابي دفردي زمان عفرين خلقوي كرده باجاري كردية باجاري كردستانية قربجن سدين نوج اف تعدا ظلم وزاداري سر عفريني تيكرن جبر كربونا وي عفرين يرو تمن كربونا خود ده خلقي ماي تمنا ماين خول سر آخا خمانا جبر فيها مقارن بيجن تشتوك العفريني بن اري همان جروبن همان نابن لحدو اليان جهنا بيجن العزاز والعفريني جي همان دي دزي العفريني دك دزي الوي داري دك يلي العفريني بيتيري وي جبركو او جروبن چقداري هاتن جروب الاوبوزيسيونيين اسلامي راديكالن كينه كوان بكردارا هنا قلب جوان جدار دورا دير زوري هاتن الوي داري كينيوان سر كردهانا جبر بيجي افزول مزوداري سر كرد بيدر دادم بله برز جمعت اگر بحث مشارکت بکن گروپ چقدار ناهلن خوندکارن کرد یانجی خوندکارن عفرین برای خو جعفرین بدن باجارن حلبه صدمن ویا که چنه ما واسطه گروپ چقدار العفرینه بله اشخور نظر عفرین و در تنه یه عفرین هر حلبه نا رتنه تنه قاشقی دکاره تنه کی دکاره هر حلبه گندن عفرین او 12 گندن عفرین هنه لآلیه شیراوه در دوران نقل وزاران تنه او دکارن در باسی حلبه بن یکو ناسنامه وان لسر نقل وزاره یا در باز بن تنه یه ناسنامه وان لسر عفرین به رجیرنای به ذکرن بیتری 2 سال حتی ایرو اگر چه خوندکار و چه ولاتی سیویل و یا چه کارمند دولتی یا او کدی و جرنای بدن تنه سر ناسنامه سر عفرینی برای جرنای ذکرن کو در باسی عفرینی بله برز جمعت بگشتی پروسه خوندن لعفرینی چاو برای ود چه اصلا کین کو تینه پیشیا خوندکارن کرد چنه گلو زمان کردی تی فرکرین یا نه ماشکو زمان کردی هفته ساعت زمان کردی دست پیک داریم و ساعتی که آدرسان داریم یعنی او فکرنا جی یعنی واقعی وی که تنه وقت سر عرضه آلی پراکتیکا اف کردی هاتی خداها کرنو داره او گروپ انچکتار و ترک باجار عفرینی نانیرن و او باجاری کی جداهی کوئی تایبت ہے تایبت مندی باجار عفرین ہے عفرین باجاری کی ترکیه ده کلتور کردی عفرینی به پاراستان ده خلقی وی داره به آرامی وی داره بیجین به آزادی وی داره بیجین بعد یعنی افدانینا ساعتی که زمانی کردی هم در افتشکل بسر عبدتی کردن بیواته ایرو سیستم خوندن العفرین وقت سیستم کارن بیجین لداره دیت برای کردن همان سیستم رژیم لیتن اپوزیسیون شورا تشتین سر حزب البعث و اسدوان شورا جی آبتن خیوه گیت کوارتن کردنینه یعنی همان ربازن خوندن یعنی رژیمه بله روزنامه‌وان و چالاکوان جمعت حمدوش گلک سپاس جبو باش در بوناته
ده دزگاه آرکین و چک بلاف کرد که لعفرین روژاوای کردستان گروپ چکدار دکتوره کی زانینگه سربست بردانه او دکتور اندزیار بناو فهمی عبدو که پشتی بهتر جدو ماها جه گرتن سربست هاتبو برطان لی جده که طایبت نیزی که جمالبات تکس کرد که دکتور فهمی هینجی نهاتیه بردان و چارانوی ساوی ندیاره دکتور فهمی عبدو خلق نافچه شرایه و ده هفته نیسان ده هاتبو گرتن بیکو صدم و تومتین گرتن آوی اشکره ببن لی هری معافین بگشتی تانها به صدان جوالاتین کرد ده زندان چکدان دانه و چارانوی ساوان ندیاره بله تماشاوان جان آجی از برای خوب بدم چالاگوان مصطفى عبدو جه ترکیه لگل میدان باش برز مصطفى باشا دکتور فهمی عبدو چیه تاوی کو روژا پیشه می هاتو بو راگاندن کو هاتیه بردان لهن آگاهی و زانیاری جمع راهاتن کو حتی نها نهاتیه بردان روشاوی چاویه چما حتی نها نهاتیه بردان الو برز مصطفى اگر تو دنگی متکی ادي بيسن بله برای دلال بله ساعتها خوش و تماشي وخوزم بحاتي سلامتي حبسي وكرد حمد جيابه دكتور فهمي بري منا حبسي عفرين دا سر مرتيه حياة نواجي كرتيه لأنه روزنا چهارشنبه هفته فيه محكمة بيارستان ملفاتي ويرا انه براءات دركات چون حبسي عزوي بستين سنة كفالة قدمون براءات قدمون چون حبسي يقول ملفك كدل سروية حلنا بيت انبار نوت انا هم نظام ملفاتي هاني سر دكتور فهمي چند چنه وحيانا هذا شخصية وحيانا وجد حبسي ده وبلكي خبر قبله كده شو بلا كيف نشو جوابي نشاش بنوابي لكن ما بلاد وعجلات كيس خبر محكمة قلتن شيبي بلاد هم قبل صار فيسبوكي بلا كير حياة ساعات حجي بنديبي متولي جمهور البار نادرا لانه دبي ملف كيدن هاي حياة تحويل ببي ملف كيدن محكمة ومحكمة جارة بريارة دستينة تشتي بربر وعم نعم ومدينة ان شاء الله نزيكدات بحول وري باردون بله وورانجوجي نسوجي دكتورة نسوجي من امكاس حيار وجير والنظام القضائي لعفريني ايه حكومة المؤقتة ليه تركيا ليه نظامة ليه كي حيار راستي يعني تشبر يوري بستيني اما تشتهمي تابدن تشبر يور البوان هيا كاس نظامي ملفات چندنا صدام القطنوي چبون تهمتين كو آراستي وي هاتنا كرن چبون برز مصطفى والله حيانا اي تهمة راستنا تهمة وي جارك انه جبالي وي هنا تشاج وجيار نفق برا او تشيكري جبل توي جارنا دبي تيازية تلسر فيسبوك وصارت تيازية كي تهني كي حقد عنصريات وكراهيات تشيكي جار بلكي مهنة تهماتي هابش هو مسألة شما دبالي كوني مهندسي عفرين دوبي بنوبي غرفة مهندسين عفرين بيو سروكي ويبيو اوجمكتك هو تبرن وكاس نامزونا روستين سببه چه ملفنا چه تهمتي هنا وتهمة بس وندنا نأتي له في ذا المكر نا حكومة المؤقتة في ذا المكر نا مجلس وطني في ذا المكر يعني الدمينات دستي إدارة محكمة عفرينية ودستي ولي عفرينية شهاي البونة وش تهمة جدي بدهم داسو وش وقت جبار دستي وانا بني رحمتي خدي سكينة عم دخوزن وزوديش حريكي حبسي جندون وفقر المولوك وجنزوريكو بله بريز مصطفى حطان هاد زندانا مارتي ده زندانا مارتي ده وبيراكا خوزوري خوجي جاركي چوين لپش بلوري بابدرو بجهاز شور کرن وفقر المولوك زيارتك تريجي چيبي حيانا جرو بله چکداري كو او گرتنه داخوازا پرایان فدیه دکن نه چک داره گرد شرطه مدنی شرطه بولیسی مدنی شرطه هاتن پیشه جی شغلی وی جی انجمانه عفرین مجلسی سیفیلا لور دوام دکی غرفه مهندسین دا جور برن و حیان آرجاونه تدعوی پرا و گوتنا تنه بس محکمه دا سند کفاله مکفاله
بلكي ما هو بارات ذهب جبو محكمة جبو قضاء. بله داون پرسیار برز مصطفى جبلي دكتور فهمي بصدان كرد حطنها ده زندان چکداران دنه لعفرینه چارنویسا وان ندیارم يعني اگر تجمع بحث بكي روشا وان چیه تهمتين كو بهتر آراسي وان تينا کرن چنه بخدي تهمتي سري كردو دبن وبري خدي ما كردو تنقرن سادام انه كرد العفرين الناميني زونا وخوندبون وزونابون وملات بحربي خوبا قريدويا هيدي ظلم وزوري اللي بكن جبود بيلن وبرابن هذا او بيشي بوشيه. بله چالاکوان مصطفى عبدو ج ترکیه میوانیم بو گلک سپاس جبو باش در بوناتا پولیسین روسی ناوند معدان بجهشتن و برف با پارزگاه رقای و چون لگولی جدارین خوجهی دو دورین پولیسین لشکری ین روسی ناوند باجاروک معدان لرجالات باجار رقای به تمامی بجهشتن و برف بالا فرخانه طبقای و چون وکشاندنا پولیسین روسی پشتی جواد تکه ناوبر افسرین روسی و برپرسین هیزین کو ایران پشتوانیا وان دکه هاته لدارخستن کو بریاره چکدارین خواه لجه پولیسین روسی بجی بکه. پروژه بریاره وکرنا درگاه سینوری لسر ماس انجمن اولهیه نافدولتیه داکو درگاه سینوری نافبر عراق و سوریه ده وره وکرن و آلیکاری در باسی ناو خاک سوریه ببن لی اف پروژه بریار جالی ولات روسیه و هاته رد کرن. پروژه وکرنا درگاه سینوری لسر ماس جواتا اولکاریه تاکو درگاه تلکوچر یه سینوری نافبر عراق و سوریه ده وره وکرن و آلیکاری در باس ناو خاک سوریه ببه. پروژه کو پیشکش اولکاری نافدولتی دبه نگوری برجواندی روسیه او جعلی روسیه و هاته رد کرن. هر وها د پروژه ده هاتیه کو دریجه ساله که به هر دو درگاه ترکیه و سوری را بدن. تا کو آلیکارین مروفی در باس دورن کو ولاتین خوا 8% دبن خطا هجاری ده دجین. پروژه جعلی هر دو ولاتین آلمان و بلژیک و هاتیه پیشکش کرن. لگوری پروژه کو دبه درگاه سینوری و عراق را 6 ماهان وره وکرن. او جعلی سکرتری گشتی نتوی یک بوی را وره نرخاندن. جبر مترسیا بالاف بنا نخوشی ویروس کرونا لسوریه. تزانین د چلای 2019 دا هر دو ولاتین روسیا و چینه ویتو لپیش پروژه کو ولاتین آلمان و بلژیک و کویت پیشکش نتوی یک بوی کربون بکار آنین تا کو درگاه سینوری سوری و عراق سالک دن وره درش کرن. هر وها هر سه ولاتان دا خوازا وکرنا درگاه پنجمین کل باجار گریسپیه یند بن کنترول گروپ چکدار دا وره وکرن. تزانین کو 4 درگاه جعلی ریخستن نفدولتی دا دهاتن بکار آنین. اوجی درگاه باب الهوا و باب السلام یه سینوری به ترکیه و درگاه الرمسا به ولات اردن و درگاه علی عروبیه به ولات عراق و لطفای نافچین کردی لروجاوای کردستان روش بروش خرابتر و زحمتتر دبه خلق به زحمتی دبار جیان خوا دکن ایرو نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری لبازار روجاوای کردستان گرانتر بویه که نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2575 لیره سوری هاته کرین و به 2605 لیره سوری هاته فروتن. بله تماشافان ایجان آجی از برای خوب بدم نوشگاهانی محمد صوفی جدیری که لگل میادم باش احمد اگر تو جمعه بهتر بحثا روشا بازاران و روشا خلقی ده و گرانبونه ده تجمعه بکی بله احمد نه اومده تندرستی رژیم سوریه باشبونا 5 کسان و پیکتنا 15 کسان دن به ویروس کرونا لدورن جیر کنترل خود راگهاند. وزارت تندرستی رژیم سوریه روزا شمی راگهاند که 11 کسان دن لدورن جیر کنترل و به ویروس کرونا کتنه که جوان 10 کس ج پیکتین بره لدور جدیدت الفضل لپارزگاه قونای تارا هاتبون دستشان کرن. و یه دنجی جلوبنان در باسی سوریه ببون. لگور تندرستی رژیم سوریه حتی نها
هجمارا گشتی یا پیکتین کورونای گشتی 198 کسان جوان پیکتیان ددمن بوری ده سرباری هجمارا 983 کس باشبونه و 7 کسان جی جیانا خواج دستانه ده 22 آدار بوری ده تندرسی رژیم سوریه یکم روشا پیکتنه به کورونای رگاند بو. لهرما کردستان ده 24 مجمرین بهوری ده 206 روشن پیکتنین به ویروس کرونا و نه روشن دن جیان دستان هاتنه تومار کرن بهتر دویرا پرده. لهرما کردستان ده 24 مجمرین در باس بوده بلندترین رژه تومار کرنا مرن و پیکتنا روزانه بسدما کرونای به 266 روشن پیکتنه ویروس کرونای و نه روشن جیان دستان هاتا راگاندن. وزارت تندرستی هریما کردستان روژا شمیه 21 حزیران 2020 راگهاند دو 24 مجمرین در باس بویده 266 کس به ویروس کرونا کتن که 19 لحولیره 196 لاستیمانیه 38 لگرمیان 2 لهدهوکی 7 لحالبچو 4 لراپرین هاتنه پشتراس کرن هر وها 9 نخوشین کرونا 5 لاستیمانیه هر یک جه حولیر راپرین گرمیان حالبچه یک کس لوان جانا خوش دست دایه. وزارت تندرستی هریما کردستان داخویانی که ده آماجه کرد که 39 کسندن جه پیکتین ویروس کرونای 23 حولیره 4 لگرمیان 12 لدهوگی باش بونه. دوی درباره ده وزیر تندرستی هریما کردستان جی سامان برزنجی ده داخویانی که ده گوت که مخابن ایروژی افریجه بلند ده پیکتنو جانش دستانی ده لحریما کردستان هاتا تومار کرن. هر واه هنجید زیده بونی ده جارکدن دا خوش ولاتیان کر بهتر پابندی رینمایان و ریکارن خواه پاراستنه ببن. لگور داوین آمارا وزارت تندرستی هریما کردستانه حتی انحال هریما کردستانه 3539 روشن پیکتنه 853 لحولیره 2406 لسلیمانیه 145 دهوک 81 لحالبچه بویروسا کرونا کتنه. هروها 1358 کس 474 لحولیره 736 لسلیمانیه 115 لدهوکه 33 لحلبچه باش بونه. سرباری 98 کس 14 لحولیره 82 لسلیمانیه 2 جی لحلبچه جانا خوش دزدانه. علی عمر بله تماشاوان هجاب وی آیم گیشتن دایا بلتن خواه هر شادو بختار بن.